Kasiara langsung dari YouTube Sanana Dharma saking Wantilan SMA Negeri 2 Negara Nirang Pian Sayang acara puncak pemilihan Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Om Swastiastu. Sanek sikayan titiang perhati tilang uluman sanes sampun presiden masa 2 jeng ring kalalan kena sanek becik puniki. Titiang Dewinta pinaka ugrawakia ring rahina mangkin muncara Raja Rawa ring acara final pemilihan Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Inggih patut keuningin meraih warsane puniki wenten 10 pasang finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas sane pacang maadu Mangda Maratang Jayanti dados Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Inggih dadana saha sami sedang titiang panggil para finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas puniki pacang titiang Sobia Hangdumun dudonan acara sane pacang iraga kaliwatin sangat sami. Seneka pertama wenten opening dance saking para finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Seneka ping kalih wenten nyinahang angga dewan juri pemilihan Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Seneka ping 3 wenten opening number saking para finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Seneka ping 4 wenten sesi tanya jawab 10 besar. Seneka ping 5 wenten pengumuman 5 besar. Saneka ping 6 wenten penyampaian visi lan misi saking finalis sane lolos ke babak 5 besar. Pelanggaran ke saneka ping 7 nggih punika pengumuman 3 besar. Saneka ping 7 wenten sesolahan. Saneka ping 9 wenten sesi tanya jawab majeng finalis sane masuk ke 3 besar. Lan saneka ping 10 inggih punika wenten pengumuman Jayanti lan foto bersama. Inggih dadane saha sami seneng mangkin sebelum titiang pincapan ke acara saneka pertama nggih punika opening dance saking finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Titiang aturan sesama ping banget majeng ring sawan cempaka sanes sampun reasi yang mana presiden tampil jaga kelancetan ring rahina mangkin. Inggih nenten lali masih titiang aturan sesama ping banget majeng ring UD Permata Sakti Santana Wedding Organizer Ayuman Niles, Ayu Sabakit and Flores, Jiang Sawan Spa, miwa sponsor sane liana sane sampun stata hukum acara puniki saking pertama ngantos mangkin. Inggih para pamiarsa sami, mangmenengan mengeloi dadane penasaran ngiring biasa yang opening dance saking para finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Dus pian sayang. Inggih punika diwau opening dance saking para finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Sane mangkin tencapang ke acara sane kaping kali inggih punika nyinahang angga dewan juri rek acara pemilihan Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas puniki. Sane pertama wenten Bapak Dwiyadnya pindah ke bidang kesiswaan SMA Negeri 2 Negara. Sane kaping kali wenten Ibu Ame pindah ke guru kesenian rek SMA Negeri 2 Negara. Sedangkan ping 3 wonten Ibu Laksmi pindah ke Dewan Penasihat Paguyuban Putri Bali. Inggih rahajeng lang semangat bertugas aturan titiang majeng ring anggapan rekse. Dumugi nenten puyeng nggih Bapak lan Ibu. Milih niki sapa sira sane layak dados Jayanti. Inggih sane mangkin pancen Jayanti capang ke acara opening number finalis. Titiang undang melih ke atas panggung 10 besar finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Iki dari acara sami sampukan perkama opening number sampun lusam kemariang puniki. Sene mangkin pacang lantaran ke acara tanya jawab finalis Jika Bagus Mandan Warsa Kali-Tali Siomolas. Inggih santernyane ring sesi tanya jawab puniki finalis pacang boleh pitaken acak saking dewan juri. Sene wenten ring kertas tengahin wadah kaca punika. Inggih, sampun nampi sampun saya nggih sami. Sesi tanya jawab puniki pacang kekawin saking pasangan undi 1 lan kelantiran ngantos ke pasangan undi 10. Majeng pasangan Jika lan Bagus undi 1 titiang dongsa.
Inggih dan sami sanai banget Kusumayanti tiang sanai makin dicapang ke pengumuman 5 besar. Inggih tiang mulai saking finalis jegek. Raja tiang acara majalah jegek nomor undi 1, 2, 3, 4, dan 5. Hingga sanai makin mampir ke finalis bagus. Raja tiang acara majalah finalis bagus undi 6, 7, 8, 9, lan 10. Ida dan sami puniki 5 besar di bagus mandan sekali tali siung ngolas. Inggih selanjutnya pacang wonten sesi penyampaian visi lan misi saking finalis dan sampun lolos ke babak 5 besar. Inggih seni pacang kekawitin saking finalis juga. Majalah finalis bagus mangda deui sama wali dumun ke belakang panggung nggih. Majalah finalis juga saking undi 1 tiang dosa. Inggih dan yang sami sambukan sampun sami finalis juga bagus mandan sane lolos ke 5 besar puniki sampun boleh galah nyabihang ide visi lan misinya nih. Sane makin yang udah mulai menek ke atas panggung 5 besar finalis juga bagus mandan sekali tali siang alas. Sahal meningaya, ini kesapa sirah finalisannya pacang lolos ke babak 3 besar. Majalah para finalis juga bagus yang besar. Inggih, sana makin panjang yang sambatang sampai sirah finalis juga bagus sana lolos ke babak 3 besar. Titiang kawitin saking finalis bagus. Finalis bagus sana lolos ke babak 3 besar. Rahajan majangan bagus undi 6, 7, dan 8. Ingin makin ke lanturan ke kategori jigek. Finalis jigek seni lolos ke babak 3 besar. Ingin menikah rahajan majangan jigek undi 1, 2, dan 3. Iki dan sami puniki 3 besar finalis juga bagus mandan sekali tali sio ngolas. Majalah para finalis sedang berusaha ke belakang panggung lan nyaya gaya sampun napis padutnya nih saking arahan tawatake. Iki karena galau sampai cuduk ring acara sana kaping kutus sana makin ide dane pacang poli hiburan mau pemukudang-kudang sekolahan. Sana sampun kesaya gayang oleh prawartake. Penampilan sarina pertama saking perwakilan kelompok kesenian SMA Negeri 2 Negara sani pacang munggahang sesolahan Mahal Saraswati. Majalah penabuh lan penggina titiang dosa durus piang saya. Ini penampilan sana kaping kali wentang saking perwakilan kelompok datang tanpa nama SMA Negeri 2 Negara. Sana pacang munggah sekretari menggoda Ratna Manggali. Durus tiang saya. Ingin dari sana sami senewan yang tiang terus segala encol pisan niki memargi nggih. Sene makin ragu pacang karo saksi tantangan terakhir yang babak 3 besar puniki. Hingga punika pacang tanya jawab 3 besar. Sedangkan punika titiang undang ke atas panggung 3 pasang finalis di bagus malam sekali tadi siang melas. Sene pacang diangin oleh Dayu Rika lan Dinda sene yang lagu Bunga Senaraga. Ingin dan acara sami sering makin pacang kekawitin sesi tanya jawab 3 besar. Finalis pacang boleh pitokan sane patah saking asiki perwakilan dewan juri. Nama anda finalis lianan yang termirangan pitakennya nih. Niki sampun ke saya gayang headset. Mangde ke angin sana finalis sane dengan polik pertanyaan. Sesi peniki pacang kekawitin saking finalis juga kelanturan ke finalis bagus. Inggih titiang lulusan. Inggih, dan sana sami sambukan sampun sami finalis polih pitakan saking soang-soang dewan juri. Sene mangkin sedereng iraga mengumang sampai sana dados Jayanti.
titiang pacang umumang puniki wenten mengudang-udang kategori Jayanti rek pemilihan juga bogas mandan bahasane puniki. Saneka pertama wenten juga bagus mandan berbakat rahajeng majeng ring jegek undi 8 lawan bagus undi 2. Saneka pingalih wenten jegek bagus mandan persahabatan rahajeng majeng ring jegek undi 10 lan bagus undi 5. Iya, sudah makin ke up 4 juga bagus mandan wah sekali tali singolas. Rahajeng majeng ring jegek undi 4 lan bagus undi 9. Lantar karena up 3 juga bagus mandan wah sekali tali singolas. Rahajeng ring final jegek undi 5 lan bagus undi 10. Ingin lantar karena up 2 juga bagus mandan wah sekali tali singolas. Rahajeng majeng ring jegek undi 1 lan bagus undi 6. Ini dan dasar sami mungkin sampun masih sekali pasang finalis. Niki pasti ke wenten silih tunggil nyane wenten sane dados Jayanti juga bagus mandan wah sekali tali singolas. Ini rahajeng majeng ring jegek undi 3 lan bagus undi 7. Pinaga juga bagus mandan wah sekali tali singolas. Dan otomatis majeng ring jegek undi 2 lan bagus undi 8. Pinaga runner up 1 juga bagus mandan wah sekali tali singolas. Ini sapunika pengumuman Jayanti jika kelan bagus mandan wah sekali tali singolas. Sani makin telah kurang ke sesi foto bersama yang undang ke atas panggung Dewan Juri lan Manggala SMA Negeri 2 Negara mangda ingin foto bersama puniki. Inggih dan dasar sami nenten kerasa sampung suwe puniki jangan terida dani gingakin lan dados saksi saposina sane dados jika bagus mandan ring warsane sane becik puniki. Inggih sane makin dijang pamit saking acarane puniki nenten lali dijang nunos gengkeun pengatura sandekan wenten kaiwangan lan ketampetan tijang rikala ngenten acarane puniki. Puputan tijang antut para mesanti. Om Santi 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 Om. Rahajeng duduk malih yang pemilihan juga bos mandan wah sekali tali 2 dasa.